ai ya kisimet kilong yin kilong sen katkung gajing ibit UML tengah ya lagi yang itu ibi ke kontrika ngaruh lebih sedih konstitusi ya kinong kersian tengah ai kibong kersian tengah main nggak kamu namar lajok saya lepas suatu teman kibong kersian kaneka skin kadeka bagi hak ay kino kesya ibu peliko masuk na itu ay kerten bak kadem de boleh khawal somlin ka polisi jongi ka sarkar baro hando phomot ke male kila kenata kali no presiden yulipi utara ma urti pahay ngangay bangi kong kiar kunday ngon ngin ken mau bangiwan hakan ke yeng dorbar ya ke panghapan pendak ya kata kalengkor bagi pai panong chung shnong laban dong ki bakrsan ne waktu semla kersan nia ban sim lang iki kom lagi jong hi namar bangikit ya ke juk kalengkor kom kinong mai kaman Nakapopromo ng kong ng shop yublay. Desi siya, kajing lam nanti kajong u. Ya ka ba, nagaliang kajong nasengaw wala na rengkat. Kung mga jupan pao, nadukasengi. Kabang lasyam yung haray, nakabanta manyale dengan election yang kisi. Patsi siya wala na rengkat ro, adukasengi. Kabangin layo yung kajing job. Ngani ka por ngan simru ya ngani ka kajing turwa ya gitu ki perlok ki bam simla kersan ini bawan nom sau jengai man ba pinumbo per komperkan ba pitang bo umdei ujongi kata kor komperkat ada ban pulkut penwai no ngamar kumong ong mende kum kinong mikman ngikit ya kelengkor nang beragi lang kesalang Nagaliang ngajong ako museum ngakwa ban penpao pat di barok di pradakot pagkadawar kajong kabak office kabang ang shop ngalong kabak kelut babi nyerung kat apa pisau dan kam banyak gendong